米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米第二吉达杜卡瓦斯达马巴奥利古巴鲁诺鲁玛。我们信主，使家人得救。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏尔努卡瓦斯。姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以lemak enam pesawat a Jepang 20 cecai a dosir suasa pasolinan ko tapang a yes ta mapaurip kiso atau paru norma iso saan 使徒行传第16章31节说，信主耶稣，你和你一家人就会得救。Sarikakaao i luma no misa Kristo ai i zai kaca ira ko cecai a tanetekai ko pitier a palu no rumah ami cuker atau milama to rumah-rumah a paru no rumah a mitier to kawas nanai paluatan no tapang ko pasolin no falujua ita ami kerit to pulung no paru no rumah ita amilayap to sa paorip a mikumi no tapang ji Yes Kristo。在基督徒的家庭中，总有其中一个家人信仰坚定，去支持和帮助其他人的信仰生活。愿主兴起我们的信心，让我们带领全家人一同领受耶稣基督的救恩。米多伦给大。我们同心祷告。Tapangao, mangalay kako ami pacakat to tireng a mala matayalay iso. Ami kerit to paru no rumah ako a mitier i tiswanan. Tak safaluhan iso ko orip no paru no rumah ako. Mala cecai ko falu cuak niam atau matumes ko rihatay atau dipahak. Jua我愿意献上自己，成为你的仆人，带领我的家人来信靠你。你就更新我们全家人的生命，使我的家庭合一，满有平安和喜乐。Pakani i dalam anay ang ngangan utabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你。平安。